Teško je danas živjeti ovaj naš savremeni, moderan život i biti zdrav. Zbog čega? Zato što jedan opasan neprijatelj, poput razbojnika i jednog skrivenog ubice, napada naš organizam, izaziva brojne savremene bolesti i dovodi do prevremenog starenja, propadanja i umiranja našeg organizma. Stoga je od izuzetne važnosti da shvatimo i da znamo ko je taj skriveni ubica, da ga definišemo i da onda nakon toga znamo kako da ga izbegnemo, odnosno kako da ga savladamo i neutrališemo. Jedan poznati časopis je objavio da je skriveni ubica savremenog čoveka da predstavljaju slobodni radikali. Šta su to slobodni radikali? To su divlji razbojnički molekuli koji napadaju naše ćelije i naše organe, izazivaju njihovo oštećenje, njihovo razaranje. Napadaju i razaraju ćelijski zid, ulaze u ćeliju tamo da u citoplazmi oštećuju ćelijske organele i tu nije kraj. Ulaze čak i u jedro gde prave defekte na dezoksiribonukleinskoj kiselini, samim tim oštećuju genetski materijal, zbog čega se javljaju mutacije, maligne ćelije, a takođe i genetske malformacije. Rečeno stručno, slobodni radikal je svaki atom ili molekul koji ima nesparen elektron. I zbog toga ima jednu neodoljivu, radikalnu, snažnu želju da otkine taj njemu potreban nespareni elektron od drugih ćelija i on to uradi, otkine taj elektron, sebe zasiti, upari, ali istovremeno dovede do oštećenja normalnih ćelija i do njihovog prevremenog propadanja i svih od starenja i izumiranja. Kada govorimo o slobodnim radikalima i savremenim bolestima, mi treba da budemo svesni da oko 90% savremenih bolesti ima svoj koren, ima svoje poreklo u prevelikom stvaranju i preteranoj koncentraciji slobodnih radikala u čovekovom organizmu. Koje su to bolesti karakteristične, a da su u vezi sa povećanim stvaranjem slobodnih radikala? To su pre svega kardiovaskularne bolesti. Pre svega angina pectoris i srčani infarkt. Kardiovaskularne bolesti su pre svega problem muškaraca, ali slobodni radikali učestvuju u nastanku i moždanog šloga, što je veći problem kod žena. Autoimune bolesti takođe imaju veze sa slobodnim radikalima. Šećerna bolest, tip 1 i tip 2. Zatim Alzheimerova bolest, demencija, Parkinsonova bolest, slabljenje vida i katarakta. Zatim prevremeno starenje kože, pojave bora. Slobodni radikali učestvuju u nastanku i takozvanih degenerativnih bolesti. I mi danas imamo epidemiju tih zapaljenskih degenerativnih bolesti i nije sad trenutak da sve te bolesti nabrajamo, ali ponavljam, oko 90% savremenih bolesti ima svoje poreklo u slobodnim radikalima. I nakon ovih saznanja nameću se dva bitna pitanja i naše traganje za tim odgovorima. Prva stvar jeste šta je to što dovodi do povećanog stvaranja slobodnih radikala, šta je to što zaliva slobodne radikale i druga stvar jeste šta mi možemo učiniti sa svoje strane da bi neutralisali i da bi na neki način pobedili i prevladali slobodne radikale, odnosno ovog razbojnika i skrivenog ubicu. Idemo najpre da se upoznamo sa stimulatorima sinteze slobodnih radikala i da vidimo šta je to što iz životnog stila savremeni čovek unese ili kojim navikama koje karakterišu životni stil savremeni čovek stimuliše povećano stvaranje slobodnih radikala. Dakle, važno je da shvatimo i razumemo šta dovodi do povećanog stvaranja slobodnih radikala u našem organizmu. Stres i toksične misli, negativne emocije. Podsjećam vas da su negativne misli i te negativne emocije toksične poput duvanskog dima,
alkohola, poput brojnih otrova kojih se klonimo, a istovremeno ovakve misli, ovakve emocije ne prepoznamo i njih se ne oslobađamo. Duvanski dim i aerozagađenje stimuliše stvaranje slobodnih radikala. Aerozagađenje koje stvaraju automobili, a takođe i fabrike koje nemaju one potrebne i ekološke filtere. Alkohol, iako se čovjek ne opija, stimuliše stvaranje slobodnih radikala i on je toksičan za naš organizam, posebno za centralni nervni sistem. Ponavljam, iako čovjek uzima malu umerenu količinu, iako se ne opija. Alkohol je posebno opasan do 25. godine i to posebno kod osoba ženskog pola. Određene namirnice ili nezdrava hrana podstiče stvaranje slobodnih radikala. To su namirnice koje sadrže, veštačke namirnice, industrijska hrana koja sadrži boje, aditive, konzervanse i sve druge određene hemijske supstance koje se dodaju u tu hranu, a koje su svrstane pod onim brojevima E. Povećan unos prerađenog mesa koji sadrži hormone stresa, hormone koji se daju životinjama, određene hemijske supstance i boje i druge antibiotike koje se daju životinjama ili neke druge hemijske supstance koje se daju da bi meso bilo, da bi životinja imala veću masu i veću težinu. To stimuliše stvaranje slobodnih radikala. Posebno je opasno crveno meso koje je bogato i koje ima preveliku količinu gvožđa i to onog gvožđa koje predstavlja slobodni radikal. Mi možemo koristiti biljna ulja, ali ako koristimo rafinirano ulje i još ako ga termički obrađivamo, pržimo ulje, kao što recimo pomfrit ili neke druge namirnice i neka druga hrana koja se priprema tako što se prži u ulju, to dovodi do, prilikom termičke obrade, u tom ulju stvaraju se slobodni radikali, takozvani lipidni peroksidi, koji su izuzetno toksični i znači moramo se kloniti tih namirnica. Hoćemo da jedemo krompir, nema problema. Jedemo barini krompir, pireni krompir, ne jedemo pomfrit, odnosno krompir koji je pržen u ulju. U posticanju, u stvaranju slobodnih radikala značajnu ulogu ima ionizujuće zračenje i zračenje koje emituju određeni elektronski uređaji, poput televizora, mobilnog telefona, laptopova, kompjutera. I zato mi treba u našim sobama gde živimo, treba da isključujemo, kada ih ne koristimo, treba da isključujemo ove uređaje, a mobilni telefon da držimo što dalje od nas. Posebno je nepoželjno ili opasno da punimo mobilni telefon u toku noći i da taj mobilni telefon držimo pored našeg tela, posebno pored naše glave. Od namirnica koje stimulišu slobodne radikale treba spomenuti i koncentrovane veštačke ugljene hidrate, odnosno proizvode koji se prave od veštačkog belog šećera. Ti slatkiši i ta hrana koja ima između ostalog i visok glikemički indeks stimuliše proizvodnju slobodnih radikala i nepoželjna je. Hoćemo da zasladimo sebi život, sladimo ga sa medom, sa svežim voćem, možemo sa suvim voćem, a ako pravimo kolače, možemo praviti kolače od voća poput pite, od višnjanja, jabuka ili nekog drugog voća. I ono što nam sad preostaje jeste da vidimo kako mi da se suprotstavimo tim slobodnim radikalima i da samim tim sprečimo savremene bolesti koje su posljedica povećanog stvaranja ovog podmuklog neprijatelja. Hvala Bogu, postoji rešenje. Pomoć, rešenje i izlaz u borbi protiv slobodnih radikala zovu se antioksidanti. Antioksidanti, oni, rečeno slikovito, hapse, zatvaraju te divlje razbojničke molekule koji hoće da unište naš organizam. Antioksidanti izvrše najpre neutralizaciju slobodnih radikala u cirkulaciji u našem organizmu. Potom vrše popravku štete koju su slobodni radikali napravili na zidu ćelije ili u unutrašnjosti ćelije. Možemo reći obnove, regenerišu, repariraju oštećenu ćeliju. I ono što je izuzetno važno, određeni antioksidanti imaju sposobnost da uđu u jedro ćelije i da tamo poprave štetu na DNK, na genetskom
materijalu i time sprečavaju mutacije, nastanak nenormalnih, malignih ćelija, a takođe i genetskih malformacija. Kada govorimo o slobodnim radikalima i o šteti koje ne prave, ja bih posebno istakao nepovoljno dejstvo na genetski polni materijal, na polne ćelije gde je smešten genetski materijal. Samim tim, znači, antioksidanti štite jajnike i jajne ćelije kod žena, kod muškaraca štite testise i spermatozoide od oštećenja pod dejstvom slobodnih radikala. A to su najosjetljivije strukture na slobodne radikale i kada govorimo o antioksidantima, treba da znamo da oni imaju posebno značajnu ulogu u zaštiti ovih naših struktura. Antioksidanti rade jednu fantastičnu i divnu stvar za naš organizam. Stoga je važno da znamo kako da ih nabavimo ili kako da dođemo do antioksidanata. I, kao kažem, zadnje vreme, zadnjih 20 godina, medicina i opšte istraživanje na polju ishrane i na polju farmakologije usmereno je upravo na antioksidante. Antioksidanti nalaze se pre svega u namirnicama biljnog porekla. U namirnicama životinjskog porekla nema ih ili se nalaze u izuzetno malim količinama. Sveže voće, pogotovo ono voće koje ima izražene boje, tamno voće, tamno plavo, crvenkasto voće, tamno zeleno voće, sadrži veliku koncentraciju antioksidanata. Zatim, celozrno žitarica, pre svega klica žitarica, orašasti plodovi su bogati u žitaricama, u antioksidantima, znači orasi, lešnici, bademi, bundevine semenke, lan, susam, čija semenke. Presno povrće, poput brokolija, karfiola, kupusa, zelenkastog povrća, zatim određene pečurke, odnosno gljive, a takođe i mahunarke i klice mahunarke bogati su u antioksidantima i oni treba da se nalaze ili treba da budu zastupljeni u našoj hrani. Od tih antioksidanata ja bih spomenuo neke koji su najpoznatiji i najinteresantniji, a nalaze se u hrani, u spomenutim biljnim namirnicama ili pak, ono što je sad interesantno i posle atraktivno, nalaze se i određenim suplementima koji su prilagođeni ljudskom organizmu i kažem, jednom zdravom, poželjnom unosu. Od vitamina najznačajniji antioksidanti su vitamin A, C i L. Vitamin A štiti sluznu kožu, disanih puteva i creva. Vitamin C, o njemu je puno govora i po njemu se puno zna. Važno je napomenuti da on štiti genetski materijal, ulazi u jedro ćelije i štiti genetski materijal. Vitamin E štiti ćelijske zidove, sprečava aterosklerozu, koronarnu bolest, srčani infarkt, anginu pectoris i moždani šlog. Od izuzetnog značaja i izuzetan antioksidant je resveratrol, pigment koji se nalazi pre svega u crnom grožđu i u crvenom grožđu. Moćno antioksidativno dejstvo ima likopen, nalazi se u lubenicama, nalazi se u paradajsu, nalazi se u određenim preparatima. Likopen, znači, pokazuje izuzetno dobro dejstvo kod inflamacija, a takođe i u prevenciji malignih bolesti. Lutein, koji je izuzetnog značaja za sluznu kožu, disanih puteva, za dobar vid, za zaštitu od katarakte. Od posebnog značaja je antioksidant koji se zove karnozin. On povećava mišićnu snagu, predstavlja nam opšti stimulans, tako da je interesantan kod osobe koji imaju sindrom hroničnog umora. Karnozin je takođe značajan jer povećava libido, kod žena poremećaj menstruacije, kod muškaraca povećava ne samo celokupnu snagu, nego i produkciju testosterona, povećava koncentraciju, značajan je u terapiji Parkinsonove bolesti, Alzheimerove bolesti, epilepsije, autizma, može da pomogne u prevenciji i u podizanju imuniteta kod osobe koji imaju maligne bolesti i ima takođe izraženo antistresno dejstvo. Od antioksidanata posebno je značajan hlorofil koji isto tako, možemo reći, povećava dotok kiseonika
u sve naše ćelije, jer hlorofil je poput hemoglobina i samim tim povećava i snagu našeg tela i povećava sve naše mentalne procese. Antocijanidini i proantocijanidini koji se nalaze u grožđu i u borovnici, malinama, kupenama, također imaju moćno antioksidativno dejstvo i neutrališu slobodne radikale i samim tim svi ovi spomenuti i nespomenuti antioksidanti mogu da pomognu nama koji živimo ovaj savremeni život, da nam pomognu da preveniramo ove savremene bolesti. Ako imamo određeni savremeni problem, odnosno ako imamo problem sa nekom bolešću, pomoći će nam u terapiji tog zdravstvenog problema i ne zaboravimo, antioksidanti su ti koji nam produžuju život, odlažu proces starenja i samim tim sprečavaju da ovi divlji razbojnički molekuli i ove skrivene ubice koji se zovu slobodni radikali prave štetu našem organizmu. Dakle, činjenica je da naš organizam napada jedan opasan, skriveni razbojnik i ubica. Da on pravi brojne štete i dovodi do brojnih bolesti. Ali također činjenica je da postoje antioksidanti koji neutrališu i koji mogu da prevlade i predstavljaju lek za te slobodne radikale. Šta nam je činiti? Treba da se okrenemo antioksidantima, da ih unosimo putem hrane ili na neki drugi način, da ih unosimo i na taj način da sprečimo savremene bolesti. Ako imamo određenu bolest, brže i lakše ćemo je prevladati i samim tim, zahvaljujući antioksidantima i njihovom racionalnom, optimalnom unosu, mi ćemo produžiti naš život, odložiti proces starenja, imati više i telesne i mentalne snage i samim tim živjet ćemo duže i zdravije. A upravo to treba da bude i naš cilj.